Kani gadega Batisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ha kelempong ilekai football, kebalapannya dekat Shillong Sports Association. Artli ki kenhuan ilekai, na kelempong jangka third division, kila kiu syaka second division. Bahkan top ya ke kenhuan Pernai Sports Club, bat Kemeliam Sports Club. Katba ke ilekai ha ke bottom league part, kadang ya cekman. Banyo ya ki kenhuan ki ban hap hiar syaka fourth division. Ha ke ilekai ke balalong ha ke arpo terik mentau benai risau, arja katpra. Ha ke lempung ilekai jangka third division. Kemeliam Sports Club, kala peliam no ya ke Maupat Sports Club. Da Shigola Nord. Lengba ULS Nongdhar balayo ban penki ya kajar hakaminet ke ba arpun reu jong ka kelastem. Kani ke jingjab jong ka Maupat Sports Club. Kala pelong ya ke Meliam Sports Club amtang ban yok rung sya ke jing kon final ha ke third division. Handai kala yok ru ban rung rupa sya ke second division. Habai keren bat ke Batisi TV. Hadin balawai ke jing lekai u presiden jong ka Meliam Sports Club u ba jenong khlau. Ula pen pau ke jing sukmen. Kebakrau bak Kemeliam amtang bak layo rung syaka final handai kalayo ru ban kiu kerdan ru syaka second division bal ula ong ru bak ni kedai ke jing tre stom ki rang ilek ka jong ke kenhuan kebala peloi Kemeliam ban poi syaka thong ke bak angnuat. Angu boleh makani Islam kita kita player tingkat coach kecil tristom lang borok ni ladon kecil kemen bantios commission ni larung final timbolong mentan adu kali hadu matang 4 sembrem sisi ni adron tang sisi nak publik iki ana kali yang kejongi ni ai kentur pringa ana kali yang coach su basim kiab ha ni kwa iba hadu ke bakut ni nomrem atau snap bat om tong tong snap bisnam ki ban langwan persang iban rak yang Kemeliam kumba kejulong hagi por mensuale se Kemeliam pula de tim ke rimtam ke bala simenta professional sports nakalang cugi kumka nanya semua komen sebenarnya bahkan kesenen bagi paisa solution ban susah ni la community kena wisnem segepan te kena kesenen kala cia long menta ni la paisa solution ni kumpa di seluruh bakau ya di piliar bagi kuat bagi noyalam ke sport club bagi la paisa ke bagi kiu solution kena kesenen kerja kerja. Haba pai pat cak lempong ilekai football jong ke Officers Choice Blue Shillong Premier League. Bala penyat da ke Shillong Sports Association ke jekon nak arpo trek mentau benai risau arja katpra. Kala long pedeng ke kenhon jong ke Rangdajet United Football Club bat ke Malki Sports Club. Hakani ke jekon hak kelas tem kala long ke baklot ba nomor omsyam ladan bala bat penki ya kajar. Henry Daitat hak kelamin bak Rangdajet United Football Club. Kala yo ban penki ningkong ya kajar lengba ucan metre thma. Haka minit ke bahan repusan. Henry tang kendiat minit hadian ke Malki Sports Club ke lalak penpai ke la. Yau ke Rangdajet United Football Club Lengba Joseph Abiodun Sion. Ke jingi lek kai ke lane Marsi Gol. Bat hadu bandakut selang ke kelamin. Henry haba beteng biangi ke jilek kai haka extra time pan. Om syam ladan bala ban penkijar tat hadu balajan kot ke por jong ke extra time. Kata haka minit ke basis pak katway bak Rangdajet ke layak bantap Sigol Lengba Ucan Mitre Thma. Kabala pelong ya ke kenhuan Rangdajet United Football Club banyo ra sundan ya ke nam job hakani kesngi kane ke kenhuan kan ha banyak kon menta ya ke semi final persya ya ke Shillong Lajong Football Club kaban selong ha ke arp south trek menta benai risau arja kat pra bat kat ke bejob nang ni banyak kendo pat banyak kon persya ya ke Langsning Football Club ha ke final hakani kesngi na kadau ko jing bamhun ya ke rajong referee kinong kersan jong Malki Sports Club kila ke bitar lab bat persang bantur samadan marsen penwa ya ke jing lakai bat kumta lamiru ka huri hura sipor hakaba kaladan ru ka jing ketakti yu referee ubapnya ye ken ke jilak kai hakani kesngi